bulan hayanga subscribers lan noman moilan te hadoba channel hayanga hadoba video kaya ponaya bu awang na chadam nang tenyo teman moilan na chaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang. Nagaland Liquor Total Prohibition NLTP ek a ngokamahay mailak ipulan ane hadaw ek a sa ba yetyon kama mayha sebu ipulano ngonang. Sa tayo ngobu ni sebu ba Nagaland International Trade Expo Sandal Riju Prona Baza Dimapur Mapayang Medialan Pay Ngawande Advisor for Labor, Employment and Skill Development and Excise Mua Dosi Longkumere Ibua Teman Nagaland me NLTP ek leave or yenang kamaa State Chingne Revenue ngolak se iyangi iye lakpe ibua hakiye NLTP ek yenang kamaa yu yaw yang plague or illegal dwelling pulano laklak ane wild stores lana mayang established ne menglak hayang hamipuki yejibe yuying pulan chingne yuo quality amay dawlak hayang asamde tayang yujok hanga ngo pulano khongkimbu laklak se advisor pa moatusi kaya iyangi sa lai bulan no maneo te nyahu ating me teman Nagaland me NLTP eka ngolak subu haya yengo kama mailak se denanggi nang taipu ilak chine hadawo idamnang Ministry of Education India kaya 2024 wangpiang me tanga coaching centers launching ne guidelines phayang ngonang India karong me aphong yetaubu coaching centers lan epu kaya lanyo nahalande sausine tambu ngiyang Ministry of Education lane guidelines lan hakia pha ngonang number chame wangpiang pan ma wong ngoi yang phai lanyo nahalan hai coaching center me admission yalak wongpong se yangi number ni me coaching visa courses ane curriculum hisab me yalak wongpong anyai yechi pe khaksuwa yalak wongpong se yangi ane by chance student na haja coaching course jingne fee khongkimbu phaeso haboi hadaw na ha course ye sobe awome hadaw coaching center angyang tailak ne ngaima simme yilak visa refund ne menglak wongpong se yangi number limme infrastructure chiang me coaching center sa lanyaw nahalan chingne wangangoy ngolak wongpong fire safety facilities, first aid kit, electricity, yinglak yang amay hadawlana wangoy ngolak wongpong se iyanki. Number pli me, awhiba coaching center me o student naha de, isi kamaa nahalan de, discriminate ne yemyanglak wongpong. Yoyoy miyang bu wanglam, yoyoy race, yoyoy caste, etc. me bu painok. Hapoy moylan de jakia laylak wongpong se iyanki. Akim na nga sebuba me coaching centers moilane website app lak wongpong se iyangi ane hada website me yoye app pu coaching centers chiang khoi nya ye update ne menglak wongpong se Ministry of Education India kaya ibu ngalan chadamnang tawphai nyit e tining bu 2024 wangpiang me taman Nagaland me HSLC metric exam phalaklana 22,136 ngonang hayang HSSLC PU exam phalaklana 17,911 ngonang hadawo tamana singlak china charamnang Nationalist Democratic Progressive Party NDPP lane Lok Sabha MP Tokheho Yapthomi kaye ipu Ngaolan yamongpu iyangi January 19 2024 ni St Joseph University Jumukidima mengawande MP Tokheho Yapthomi kaye Article 371A a Nagaland mebu Government of India kaya ya taisi phangse ibude NDPP lane monge yetaibu iyangi Article 371A phangme hangiba provisions lan ngoyapoi hadaw rights high privilege lan power tika anglaka taman tuisause NDPP lane iyangi ana yelakpe into naga political chiang me ngawande Article 371A de yepoklak bongbong hadaw nalaine bahai Article 371A phangme ngopu provisions lana taman moilane wongnange John oklak chingne ngangha se iyange NDPP lane ebu jadamnang mani hardwork ni Union Home Minister Amit Shah ebua India hai Myanmar yikyang me free movement regime FMR ngopua yengolak se iyangi India hai Myanmar ni ba me 1643 km laubu yikyang ngonang Hamia hadoba yikyang me free movement regime se ibua Myanmar kadalan yikyang mebu 16 km India yikhaude visa ki bu yeya be ong oklak
ane teman India lano yekyang mebu 16 kilometer Myanmar katok te hango yeyape kem oklak se ibu ngaukham de FMR se inang hado FMR a sa ba yengolak ane hado yikyang me fencing linglak se Home Minister iyangi hado ba chiang me teman Nagaland Chief Minister Sri Nefiu eo Free Movement Regime yengolak se ibu de monge yetaibu iyangi aneo yelakpe tauba chiang me Government of India lan phai ngau hama se ibu ngaulan jadamna tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan masonang laibu moilan de menyong phanang